Moram napomenuti ovdje da se mora pružiti ta pomoć komandirima svijeta i komandantima bataljona. Jer svak se snalazi na svoj način, zatim neke smjernice, pre svega iskustvena i ono što pravi da ljudi ne gledaju strogo šablonski. Sad to već da se snaži u toj situaciji, kako već ona od mjesta do mjesta gdje je pridošli smještaj najprikladnija i najbolja. Moramo u toku sutrašnjeg dana formirati jedin u smislu tamo gdje nije formiran. Izvinjam se, zato možda ću neku stvar ponoviti ovdje ili ću zadrijeti tamo gdje je ona već riječ. Ali ponavljam da to mora biti, da se zna tačno. U okviru bataljona čete, a u okviru četa vodovi, u okviru rodova odelenja. I već imate neku evidenciju, tačno da se zna da je komandir prvog odelenja u prvom vodu taj, a u odelenju su ti ljudi, jel? Ja vjerujem da dosta toga uradi. I da se zna, ali samo ako ima negdje da toga nema, onda da se to lijepo uradi i da se tačno zna ko je komandir, ko komandira odelenjem, a koga zamjenjuje. Ko je komandir voda, a koga zamjenjuje. I tako dalje. Dalje u okviru od tih odelenja treba izvršiti taj borbeni razbroj, da zna tačno ko je srednji borac, a ko su grupe. Jer će se desiti da jedna grupa uskače u zgradu, druga je štiti i tako dalje, to već se mora imenovati grupama. Taj borbeni razbroj, to se manje. To što se tiče jedinica. Sutra jedinice bi otprilike radile na sređivanju tih svojih smještajnih uslova, kompletiranju, dokompletiranju, popuni sa onim sredstvima kojima još nisu popunjena. Ja sam večeras posebno naglasio tu zavore prve pomoći, ako se uspije zaštne maske, kada bi dobro bilo to. A zavore prve pomoći ja neću dozvoliti nijedan borac da ide u borbu, ako to ne. I da mi čovjek beskrvari, jer biva ranjen, a nikom ne može pružiti pomoć, nije on sam sebi, nikom mu može onaj pored njega. Prema tome tu moramo učiniti sve da ti zavori prve pomoći stignu, ne mora on biti onaj formacijski, ali mora, ama baš neki zavori biti da se čovjeku pruži pomoć i da se ustavi krvarenje. Znači sutra bi jedinice radili na tom, saniranju, stanja, organizaciji itd. itd. Dok komanda bi radila sutra na ovom drugom dijelu, sadnom dijelu posla i na izviđanju. Žao mi je što u ovom priliku ne mogu ništa reći uvijek time kako ćemo krenuti na izviđanje, koji će pravac biti, kakva će biti sastav grupe, prema tome u tom smislu očekivati je već sutra ujutro da se prime aviza naređenja da bi krenuli, jer bez detaljnog i temeljskog izviđanja neće dozvoliti ni sebi, niti vama da iko krene grlom u jagode, a da se ne zna zemljište, da se ne zna gdje je taj koji kanal, gdje je koja prepreka, kakvi su objekti i tako dalje. Šta je potrebno ovdje za rad komande? Prije svega ovdje na operativcima, odnosno na operativcu, a i načelniku štaba, ovdje je da se stvori ambijent za rad komande. Ovo ovdje nije ništa već u operativnu stvaru, zove da se fino navesti kompletno sve za rad komande. Od natpisa da je to operativna sala i dalje od formiranja operativne sale u nju nema ulaska nikog. Ispred treba postaviti stražu i ta operativna sala mora biti apsolutno obezbeđena u smislu zaštite tajnosti, odluka i tako dalje. U operativnoj sali su održati se sastanke, referisanja. U njoj će biti svi oni dokumenti koji su potrebni za rad komande, za komandovanje, odlučivanje. Od dokumenta u komandi brigade mi ćemo uraditi zapovjed, odluku na karti i radnu kartu komandanta i radnu kartu štaba. Od toga, kada je brigada primila zadatak, odnosno kada je donesena odluka o angažovanju ovakvog sastava brigade, ko je tu odluku doneo,
u koliko sati, gdje na kojem mjestu, jer molim vas što je rekao malo prije, gospodin načelnik, piše se istorija ovog naroda, jedna nova istorija, to mora biti apsolutno zadokumentovano i kao krajnji arhiv, pohranjeno poslije u centru primjeru izvrednosti za stepenom povjerljivo srog kolegiju. Znači, ratni dnevnik. Ja ću ovdje poslije saopštiti koje su te rubrike koje su ratnom dnevniku pojavljuju, obavezne, i potom ćemo voditi da ne bilo nekog improvisa. Dalje, molim vas da se napravi knjiga ranjeni i pogin. To je narod, znači, ne daj Bože, eto, ali svaki slučaj, ama baš svaki slučaj ranjenog čovjeka mora biti da su ovdje evidentiran, da se ne prisjećamo poslije, pa kada je to bilo, gdje je to bilo, pa ne možemo čovjeku izdati na neki dokument i tako dalje. Ali eto, mora se imati, prema tome sa rubrikama opet koje sam neko posljednog za sam te ja ću ovdje operativkom i napraviti šalva ostat, kad ćemo to definisati koje ste rubrike u kojima će se to evidentirati. Ustajanje sada je, a odmah se zapišu u 6 sati, ustajanje za sve one ostali, znači u 6 sati dalje, pa tamo neki doručak 7 sati, i u dalje me to onda praktično sve rad, ručak, ne znam, toliko časova, vidite tu treba tu stvari sa radnim sa ovima ovdje koji su bili tu, sad je to nešto skladnije vrijeme i da jedinice znaju kada je izuzmanje te hrane i tako dalje i tako dalje. Druga grupa pitanja obuhvata ova pozadinska pitanja i ostala, da se pokažem pitanja. Prije svega, u toku sutra ujutro mi moramo dobiti apsolutno tačno brojno stanje brigade, celokupno ljudstvo, dakle, sva 3 bataljona, komanda brigade i oni dijelovi kao što su, šta ja znam, kuharsko osoblje, ovo moje, kojih je 9 ljudi tih, pa sve ja znam ako ima rekao, i da kažemo da brojno stanje brigade 1615 ljudi, nema nikakvog udoumljenja, je li to 1600 ili 1615, normalno po kategoriji. Da bi u toku sutrašnjih dana dostavili brojno stanje i to već vrlo rano, komandni prvog, odnosno istočno-bosanskog korpusa, radi stavljanja ljudstva na hranu. Jer dok sutrašnjih dana se mora obezbediti hrana da dođe tu, smjestiti, organizovati pripremanje hrane i sva ta djelatnost koja nije nimalo laka i sretno puno posla ima. Dalje oko pozadinskog obezbeđenja, konkretno intendanskog, u toku sutrašnjih dana, odmah ujutro treba se dati na posao i pomoćnik za pozadinu otići tamo i vidjeti kakvi su uslovi smještaja svih tih 5 kućinja po 350 litara, kakvi su uslovi smještaja artikala ishrane, kakvi su uslovi smještaja ljudstva koje se ovdje bavi, znači, pripremanjem hrane, odmah napravim da to nije nimalo lak posao, već vražije težak posao, kako je izvršena podela tog ljudstva po smjenama, po priprema, kako večer ili tako dalje. Samo imate jednog profesionalnog kuhara, mog iz moje brigade Dervente, on to može pružiti svoju uredu pomoć, imamo i dobre kuhare, ali samo to sad mora biti organizacija. Biće vrijeme kad treba tu davati pojačanje, kad dođe svijet krompir, po 100 oljušti, do povode, ponovno, 5, 10, a tu treba one ljude koji su najstariji, koji ima starijih ljudi, ili malo bolesnije ljudi, i tako dalje, izvojiti da pomogu. To nije nikakva samota kod ljudi krompir, ako nema guljenja krompira, ne večer, to se zna tako. Dakle, oko kuhinje, najbolje uslove, izvisti dobro, da li taj srednji školski centar povoljno. Ima li nešto bolja lokacija? Ja apsolutno ne utičem na to. Neka bude ovdje na ovom negdje prostoru, na ovoj makro ili mikro lokaciji Orašja, ne Orašja, nego Odraka, a gdje će to biti? Ne mora biti srednji školski centar. Da bude negdje najpovoljnija lokacija. Kako za pripremanje hrane, tako za uskladištenje tih artikala koji dolaze, tako za smještaj i odmah ljudstva, tako za obezbeđenje, tako da jedinica kad dođe po hranu da može lako izuzeti, tako da ništa. Dalje pitanje snabdijevanja vodom. Problematično pitanje. Mi imamo ovu cisternu 5.000 litara,
Ali sada kako se sve distribucija dole po stadionima i po šetama, to sutra mora da se razriješi i da taj čovjek nam dobije vodu, jer znate kako, a ova voda ovdje nije pitka, nije bitna. Ja ne kažem, sad se nema u tim najmimo. Tema je tragičan, na svako kad se porodicu ima izrazite negativnog utjecaja i na jedinicu i na širi klub prijatelja, poznanika, rodbine, da ne kažem da nam Hrvatska ostaje bez hranioca, a vi dobro znate kako to se izgleda i što se tiče sve. Braća, zato molim vas od svakog učenja zdravstva pođimo od takve stvari da smo odgovorni za živote tih ljudi. Prije svega, naravno u onom dijelu gdje se tiče da nam ljudi naprave neki propust, da ljudi izgledaju. A Bože može stvari pogodi, da bjeve pogodi, da neka to se može desiti u Belulicu i Ljubljanu u svakom našem moru. To je neizbježno, pa taj narod svaki ima svoj nekak. Ali u ovom dijelu da nam se ne desi, da nam upadne trupa, da nam neko uzme tamo zeza se sa oružjem, da nam neko uzme čoču, pa se malo više uzme, popije i tako dalje. Govorim da se u ovom satu može biti neko. To hvala na pažnju. Bog sam vjerovati u svojih ljudima i govorio. Gospod, u ovom dijelu nema se mnogo što sam uzeti i dodati. Htio bi samo da početim da je sviđe spasno. To je svako. Svaki svog domena, svako svojim obavezama i kada se zapravo odgovorno da se tako referentovi koliko ugrađeno i kako je stanje. Smatram da u ovom trenutku trebamo u prvi plan da stavimo mjere bezbjednosti, da je gospodin Mire Bravo ga istakao. Mi smo prilikom ulaska prvog zapadnog na večeras primijetili da do našeg dolaska služba inženjera osim kaskaća, što smatimo da je dobro. To treba posebno smijeniti za nabar. Vjerujemo da ćemo to uraditi, ali ne da povjerati da je takva je odnošena u ovom trenutku. Drugo razvije na pravnom planu. Mi smo večeras ulazeći ovaj zakon stekli dojam da je stanje veoma povoljno, da su pojedinci čak spremni da ostanu na noći u autobusima. Smatram da to nije dobro, da se to pitanje mora razvijesti. Borac se mora da odmara što je moguće više. I to u toliko povoljnim uslovima. Ako ne možete isključiti taj patrijno vrstati, ne znam mjesto neka se to koriste manje jedinice i neka se odredi mjesto za to smješta. Nešto smo djeka donijeli, to treba podjeliti ljudima i to također treba da se odmah stavi u funkciju. Ako se bude moglo neko sutra bezbijeti, to ćemo vidjeti za našeg dana. Smatram da pozornička jedinica, također i posao, i mora jedinice zajedno ishrane, njenog kvaliteta i pravilnog dostava. To se mora tako odraziti da bude sve strogo poštovanje za rokova. Ne želim sutra jednog da bi bez obaveze, bez zadataka i u slobodnom polu. Svi moraju da budu maksimalno opterećeni i svi moraju da radi. O vezama je tako bilo riječi, ali želim da podsjetim da sistem veza mora da bude bez prijekorno. Nikakve civilizacije ne prihvatam. Moraju već sada pojedine jedinice nemaju baterijskog vozača, treba vidjeti da se to uključi na agregat, da se to puni i tako dalje. Ostalo imate preko glavi. Mjerama masine discipline također to sve je potpuno važno. Treba vidjeti sutra koji autobus odlaze i koje vozila su u
funkciji, nema šetanja vozila bez potrebe i bez odobrenja povratka bataljona. Ja sam tačno znam kod koji se nakon starta i tako da. To se mora odrediti molim vas, posebno treba obratiti pažnju na ove evidencije o kojima je gospodin potpunik rekao, neka to ostane u dokumentaciji, jednog dana će to, nadam se, imati prilike, ako niko drugi da naše mjesto ne uzma na funkciju, da se vidi koliki je doprinos organa i službi bezbjednosti do reakcije. To je veliki dodatak, veliki je to događaj, evo, mi kad smo to dobili veliki broj nas nije spavao, što je rečeno, jer smo razmišljali kako najbolje to odraditi, nemamo mnogo iskustava, ali zahvaljujući politike koja je uvijela nesposobni svoj vojni područni tada tegrovečnosti tada i nemojte dozvoliti da se plaću da govori, otvorite četvoro oči, morate vidjeti ono što ne smijete da vidite, ne biste trebali vidjeti i normalnim pritima ne biste vidjeli, raditi jedan drugom, šta to treba odraditi, da budite praktični, da odgovarajte u